What's good, everybody? It's Poem Jamaro, the one and only for me, to you, and only you. You know I'm doing this for you. Welcome to my YouTube channel, guys. Make sure to watch my videos, guys. If you're new here on this channel, make sure to like, subscribe, and share the video to friends and family, guys. What's good, everybody? It's Poem Jamaro. Welcome. Aiwewe bafwe ichipya miphuma namakwebu ngeni ngoso shuni ngane ziyakha. Good, everybody. Nabala. Nastakwa bangadinga Nicole labangadinga Manje ustakwa. aligama nje ukuthi ngishaya igoli ngitsakiwe Mina mara ngikwathi lokho. Okay. So Puti, what's your body count? 8 8. She measures for X yakho. ngaphinza buyi Ku. kimi Izawo. eish ngasidinga umshanga eDoki style lapha nosadunuza kwawalitshe litshe bhuti angisifuna ukuthi bunde likhulu sho ukuthi bekunamathele litshe Hey, ngiyathuka. I mean, so boss, ngitshela i-past tense yago. past tense yago hey kambe sikole ngicethe nini ayi ngisakhumbula mina Lokho nje ade diyabuta nje. past tense yago hayi bhuti ngathi Okay, ya hurt ke. bhuti past tense ya head past tense ya head angathi bhuti Ibuti wathini? ngathi khahlela ibhola Okay, mina yini lo wabalekana ngemistake? ngingabaleka nayo ngemistake ifoni yomuntu Mistake, ifoni. Bangani bakho bafihlela ini? bangani bami kude ngibafihlela kona bhuti ngibatshela konke Okay, batali bakho bafihlela ini? badala bami ngibafihlela yini ukuthi ngibheme insango Unangaki? una 21 So cha uza abakwathi bona lokho. hawo abakazi bangithola ngithi Usho. sure Ngiyolo hamba utshela abantu ngona lokho. ngiko lo ngihamba ngitshela abantu kona lokho bhuti Sinezalibona makusile. Mina indzaba yakhe ngiyiva. Yini sentshile uvamuzi le. Akhe ngiya. Yo, it's a poem Jamaro kunaba namdla. na ayanda Wena? Samukela. Samukela. Uza grade 1. 8 Wena? 8. Grade 8. Okay, boy 2 mil. ngaduli Okay, now so man, ngina questions for wena ne? Question yokuqala it's in the past tense yakho. yago Yeah. kambe past tense into ledlulile past tense go hayi mzala ngathi ungabuta lo Ngibuta wena ya. go Hamba. nge-English ake go went ngibani went Wena nje ukuze Tholile ma. no went okay Ya head ke. ya head Eh. hayi mzala ya head buhila Back to Limpopo. Kwendeni? hill Kwendeni hill. ngani head He. hill Hila. like Okay, in the sentence shanga leli gama lelo. hayi mzala head imzala Kanti emntaka ngimzalo wakho mina. esengijwayele inkinga mangilona nalabangani bami yabo engisi bomzala sema uthi head inyalo ngikhohliwe mina Ukhumbulani? ngikhumbula into letiningi Into leti njengani so? namanga Awathi mara ukhumbula into leti. butalo vele Mami siyakuwela pha. Ngicela ngibuta lo mara ngibuta wena nyalo. Wabaleka nani ngemistake ke? ma Wabaleka nani ngemistake? mistake Eh. ngajontsa imali yagogo Indzaba. Ere abashatha labaya
bese ngimva letindo tami. Tindo, unetindo wena. Letiya Letami ngathi bo. lamazoba. Kinga senginalokuthi nwaya yabo, senginalokuthi nwaya yabo, sengathatha imali ngabaleka vele. Uthi uqale nini kubhema? Ale last year Bona ngeke. ngina 13. Lo mnyaka sho uzoba na 14. Lo mnyango bana 15. Yeah, last year bengina 14. Lo mnyaka ngihlanganisa 15. Nyalo pemile. Anyala ngapheli. Uza grade 1? 8. Grade 8. I-past tense ya finding bana. Past tense ya find. Yeah, fine. Yeah. Mina mengicabanga ngidad. Fine dad. Ngubani? Dad. Bani? Dad. Ungakhusha? Dad. That. Wendeni? You find what? I'm fine. Noma yilo ngibonako ngitokuthola. Ukuthola ku? Ayidlini. Ukutholelani? Angithi ngisoka ngikufuna. Bokufunelani? Ngifuna ukusebenzisa. Kanye lo besikhuluma ngani thina? Sikhuluma ukuthi i-past tense yeah. Manje mina siyakuchazisela ukuthi mina ngichazisele ngithi ngidad. Manje wena usuyangibuza ukuthi dad yani. Bese mina siyakuchazisela wona bekumele ubutele enye question bese nami siyakuchazisela. Mina bengibuda ngani past tense ya find bese ngibani. Mara wena awungiphendulile angi? Mina le. Okay, past tense ya go ngibani? Yako. Iyale yanyatha. Ufunza yini esikoleni? Ngifunza yini? Ngifunza amabhuku. Uyawafunza amabhuku? Anyawafunza. Awuwathwali? Anyawathwala. Oh, uyawafunza? Anyawafunza nokwathwala. Okay. Yini lo? Yeah, so kwenye ngobani? Kabe. Ho. Kusho nje ligama? Yeah. Liyotayendeka ne? Vele. Qinisile mangathi uvamuthi. Okay, so bafihlelani bangani bakho? Ngiyafihlela indolo enjanzo. Ngiyothi bafihlela ini bangani bakho? Kuthini? Ukuthi nginathi amaphilisi lanjala ngifuna bakwadi. Yeah. Basaphisa kanjani? Sofuna ngibatshele? Angisinyalo ngiyakubuza. Bakhona ngani ngifuna bakwadi. Batokwadi kuyafana. Hayi, ngebakwadi. Ini inkinga kanjalo? Problem. What the heck? Okay, wabaleka ngani ngemistake? Ubaleka. Wabaleka nani ngemistake? Namahorweni kuphuma ingoma vele ngahamba naye. Abazange bamthola, ngamudla wonke. Ngelendzaba kusombo. Njani kahle? Uyabaleka nalento leyo? Ngani nginjani mina? Oh, ukusho right. Indzaba. Batali bakho bafihlela ini? Tikhiya naba emsebenzini. Woy bafihlela. Ngani ngimele ngikhiye mangicetha ngiyafihla ukuze bangatongena abatshontshe leti khiya. Uthi wena ufihlela batali bakho mina. Ngiyabafihlela tikhiya. Batali bakho. Ngiyabafihlela, angifuni batithole. Damn tikhiya. How? Kanjani manje? Kanjani? Indzaba. Angifuni bangene ekamereni lami. Kunani? Laphana kunema condom. Yeah, kunema condom laphana nje. Kunetindo tebantu. Ngani ngithwele mina? Uthwele ini? Uthwele ini? Ngithwele. Ini. Hawu, ngithwele. Uthwele ini? La ngithwele kona. Kuyini? Ufaka ngitshele kani? Uthanza tindo tebantu. Mina ngiyakubutela ngitsanza. Akho angifuni ukutshela, angifuni. Mina ngibona uthwele isikhwama manje. Kwanyalo ngisho ekhaya mina ngithwele. Lento loyithwala awuyithwali. Angingayithwala mina. Mara uthi ngihamba nayo ngihambi nayo. Ebhuti wena igama lakho. Ngithonike. Dume ngani boy? Mina? Yeah. Dume ukugcelela. Uzelela njani ku? Like nginama jokes yabona eklasini bomem vele bangadi kakhulu. Okay ngihlekisa. Ngihlekisa. Ngikilikile. Athi usho ama-joke wena shall joke ngihleke. Yo ngihlekise like ngiyende into soyahleka. Oh. What do wa? Oh.
Kuphi maye ngawadi mina. Kuphi? Awuthi sayinhlekisa. Sengiyakuhlekisa mina. Bongihlekisa njani? Njani? Awuzona sengihlekisa. Seminenyayenda kusonto khona kuhleka so wena Manje njengoba ngakahleki ke. Ikusho kona usawufuna ukuhleka. Sho uzahlekisa. Kuyahlekisa abahlekile akabebe. Awungaveva mina. Ufuna wepha? Eme madlodi yo! Hawu. Kanike kanani la? Okay, ubafihlela yini bangani bakho? Wafihlela yini? Kuthi nginelijwaba. Unangaki? Neminyaka. Una 17. Body count ithini? Mara nje nginelijwaba. Oh, ngibuthi body count. Oh, kuyahlangana ne. Angakendeke mara. Kuyenteke njani? Lokuthi ngibe ne body count mina emtimbeni wami. Ngala nginelijwaba. Ngakendeke. Okay, she message for ex yakho. Bona ngile ngajola mara ngaze ngayishiya message. Nyalo uyayishiya le message for lo muntu bojola naye. Ngiyamkhumbula. She message for umuntu wakho Nyalo ke. Angisamfuni ukumbona emehlweni ami. Ufuna ukumbona ku? Emaphuphweni. Okay, mina ngitshela past tense yakho. Go lo khamba. Goat. Njani maye? Okay. Bakho bafihlela yini? Bafihlela yini? Bafihlela yini ngoye? Dikhiya the fridge, dikhiya the fridge. Ngizapho. Inkyama mthanza kudla. Ngikhiya le fridge. Ngikhiya the fridge. Netikhiya. Netikhiya. Kanti ngithenga bani lokudla? Nami ngiyathenga. Sethu siyathenga. Wena uthanza ukudla? Mina ngiyalimitha. Kanti ngibani Mtali? Mtali ngimakwa. Maye so ukhiyela yini uthaza kuseni? Naye angapheki. Sizopheka sesi2. Angapheka yi1. Okay, put ngiyabonga isikhathi sakho boy. What's good everybody? So boy Mchamere so nginabani namhla la? Lungelo. Thumbe. Uza grade bani? 11B. Udume ngani? Ngiyaphapha vele ngiyashayana futhi. Uyashayana. Cha. It's a wow. Yini lo ifihla bangani bakho yona? Ngibafihlele. Bangani bami laba. Okay. Siyaphi kambe Saturday? Fuck motherfucker. Ay, mina yama, what's your body count? Body count yami ngicabanga nje ngicabanga ukuthi ngaba laminyaka wokhonke. Ivali le number phela ngibani? Wena unangakuyeza cala before. Wakavali. Okay, nisho ukuthi akubaleki. Ngina 30 mina. Asho ukuthi mina 32. Kwami uyangami. Sho ukuthi 32 cause vele bengisolo ngifuna ukuthi ivele. Unangaki iminyaka? Ngina 72 cabanga. Okay, 17. Pero ngicabanga siyadlala la uvamunze ne? Nginyanga kwamina cabanga nasongitshela ngemuthi lapho mina ngathi imuthi lokucaka ukuthi kwawena angakuhlula nokuthi ubambe so okuthembisa usacabanga usachamuka lapha. Okay, ngicosha message for ex yakho. Sekungizizwa ngiyogolole nje. Bocanga ukuthi ngobani kani wena? Hawu. Ngiyacanga ukuthi ngobani? Okay. Sekunyama yembe la kamthithu yangena. Uyanya. Hlamba lengaka. Yes. Wena. Busy lamhlabeni. Okay, so ngicela ungitshele past tense yakho. Ini? Past tense yakho. Went. Okay, simshayele intandla. Siyabonga. Yo, i-past tense ya heard. Head. Head. Ndinethemba. Bendinethemba because yonke into ibisiza. Yathatha sharp curve. Head mawe. Okay, ungayishaya isentence ngale gama lelo. Yiphi? Isentence lelo. Head. Ayiya. Head. I was hated by Anisha. Ivan wena ngani ngishaya isentence. Yes. Right. Iphi ngoma leshisa ngemapiano lamzansi?
Rishisako. Ya nyalo nje. Bathini bona phezulu kwesipani hamba kanjani? Athi khali ingane ezithi nguyona leyo cabanga. Yabani? Yescott. Okay, ngibani artist lolu favor kulamsansi? Karishma. Usho ukuthi i-crush yakho ngani? Kuma-artist? Kuma-artist? Yeah. Ngithi crush kuma-artist cabanga. Unani? Kude namele ngimnabela kude lokho ngenta dona kuyafana kubo bonke. Kude vele into ohlangana naye foko. What? IG handle. What's your IG handle? Yini lokho maye? Back to Limpopo. Hey guys, Instagram yami yazithini? Igcine net last year cabanga exist. Okay. Mina ngigula phela. Ubani logulayo? Kugula phela ngenela. Mara uthi uyagula mos last time. Awukathi ugula corona. Lalela simo semuntu. Bengigula. Mina bengakwadi ungitshela ukuthi uyagula wena buyethini. Uvela ngokwadi ungakangibuta. Kanela ngakubuti kani? Kwakutsala lo. Lokwanini? Indoda. Hathi bengithi uzoba ngcono mawugcoka isigqoko kani next. Ungihlekisa ngalabantu. Ngihlekisa kanjani ngalabantu? Bangihleka. Hawu bahlekela mzabani. Bahleka mina. Usho? Show ngani manje? Mara uthe mina ngiyahlanya mara bahleka wena. Akunyeke. Basihleka soyithu. Mina ngoba ngifaka indzaba entako. Tindzaba tani nyalo kani? Phela indzaba dikho mara bese ngikutshela. Mara nyalo bona tindzaba la. Kwa wena indzaba utiboni. Indzaba yani maye? Indzaba yani? Angikwazi. Ungabuta mina? Ngibuta wena ngani ngolo ngitshela. Kanti ngibani ubuta lomunye la? Kanti ngibani lo ngathi nenkinga?